Bi têkoşîna xwe navê azadiyê xweş kirin jinên şoreşger. Ew jinên berxwedêrin ku ji bo azadiya axa welatê xwe berdêlên biha dan. Ji bo azadiyê bûne zehra, bûne rêvan, bûne arîn. Li ber xwe dan û bi rihê viyanan bûne efsane di nava berxwedanên dîrokê da. Hevrê viyan peyman di sala 1988 li bajarê Mako ê Rojhilatê Kurdistanê çavê xwe li jiyanê vedike. Li hember hemû zulm û zordariya desthilatdaran li azadiyê digere û bi nazkirina tevgera azadiyê re di sala 2005 de tevlî refên têkoşînê dibe. Di temenê xwe yê ciwan de bi felsefeya şoreşgeriyê dibe xwedî kesayeteke dilnizm û hevreyeke dilwîrek. Di sala 2014 de di berxwedana ku bi nav û deng bûye al bajarê Kobanî ya berxwedêr de hevrê viyan jî cihê xwe digire. Di çeperên berxwedanê heya Roja Azadiya Kobanê berxwe dide. Hevrê viyan bi dengê xwe yê zelal li hemû çiyayên Kurdistanê heya Kobanê ji hevreyên xwe re distirand û ji êş û kêfxweşiya re dibû ziman bi dengê xwe.
تناني لأقري كل نفسي وازمستاني كيف برف دبارة كل برفي ورا ورا برين عدل عدل مديشنا أخلى ملمي يا لا فرمان داري من دايم ولا دايم كوركري رابع بكابل أرزينا پرده پرده بقاتنا خعادل مرا بقنا جاركي تاني دستي خسا برينا ويرا بقارنا أخلى ملمي يا لا فرمان داري من دايم Hevreviyan di nava revên têkoşînê de li Rojhilat, Bakur, Başûr, Heya Rojavayê Kurdistanê li her devera welatê xwe ji bo azadiyê dibe xwedî kedeke mezin. Weke jineke şoreşger, ew jî bi zanebûna welatê azad bi ked û têkoşîn diafire ve tev digere û bê tereddût tê dikoşe. meşandın براستی یعنی شرکی سمرو سا نورمال میزکه وکوسا جارک ایریش چی بیه بجار چی بیه çatışmak چی بیه نمی رنگی شرکی هم سینگه هم شرکی اراده شرکی برخودانیه دوی شری دا هم هزا خو انسان دکاره نصب کرد هم انسان دکاره اراده کو خدا دار روشکانده نصب کرد Di sala 2015 de li Serêkaniyê tev li karwanên nemiran dibe. Îro hevrê û şervanên Hevreviyan bi soza ku ji pakrevanan re hatibû dayîn berxwe didin û tê dikoşin. Qesema şervan û hevreyên hevalviyan ew e ku bi rihê Hevreviyan tev bigerin û serkeftinê misoger bikin. حيفا بالتمل خلي جوان خلاص الفرانية يا لا سر كل الكون